ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифова. рақобатпазирии субъектҳои соҳибкориро водор месозад ки шаклу усулҳои самараноки фаъолиятро роҳандозӣ намоянд. бо дар назар доштани ин бояд истеҳсоли маҳсулот ва кору хизматрасонӣ ба талаботи имрӯзаи бозори истеъмолӣ мутобиқ гардонида шавад. ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. пешрафти муносибатҳои савдоро дар бозори истеъмолии рақобатпазирии молу маҳсулот таъмин менамояд, чунки рақобат қувваи ҳаракатдиҳандаи тараққиёти ҷамъият, воситаи асосии сарфаи захираҳо, баланд шудани сифати маҳсулот ва сатҳи ҳаёти аҳолӣ мебошад. барои рақобатпазир намудани молу маҳсулот ва кору хизматрасонӣ дар бозори истеъмолӣ донистани хусусиятҳои асоситарини рақобат ва рақобатпазирӣ зарур мебошад. рақобату инҳисорот доимо муқобили ҳамдигаранд. бинобар ин дар он ҷое ки инҳисорот вуҷуд дорад, рақобат коҳиш ёфта маҳв мегардад. баръакси ин ҳол равнақи рақобат мавқеи инҳисоротро сус намуда дигаргуниҳои нав ба навро вориди бозори истеъмолӣ месозад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири маҳв намудани инҳисорот дар бозори савдо ва кору хизматрасонӣ ниҳоди махсус, яъне хадамоти зидди инҳисориро таъсис додааст, ки он таъминкунандаи рақобати солим дар бозори истеъмолӣ мебошад. вуҷуд доштани рақобати солим ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо ва молҳои истеҳсолӣ оварда мерасонад. инчунин ҳангоми вуҷуд доштани рақобат субъектҳои хоҷагидор кӯшиш менамоянд ки молу маҳсулот ё ин ки кору хизматрасонии худро бо сифати хубтар, нақстар ва бо нархҳои дастрас ба истеъмолкунандагон пешниҳод намоянд. таҳлилот нишон медиҳанд ки субъектҳои хоҷагидор аслан дар бозорҳо ба рақобати нархи бештар майл доранд, яъне кӯшиш менамоянд ки маҳсулотҳоро бо нархҳои пасттар ба истеъмолкунандагон пешниҳод намоянд, ки то ин ки истеъмолкунандаи худро пайдо намояд. рақобатпазирӣ дар устувории суръати рушди иқтисоди миллӣ, фаъолияти самараноки субъектҳои истеҳсоливу хизматрасонӣ ва афзоиши даромад замина гузошта майдони бозори тиҷоратиро васеъ мегардонад. аз ҷониби дигар рақобат ва рақобатпазирӣ корхонаҳои истеҳсолӣ ва кору хизматрасониро ба навҷӯӣ, мутобиқгардонии фаъолият ба талабот ва шароити бозори истеъмолӣ водор намуда молу маҳсулот ва хизматрасонии навро падид меорад. рақобат қувваи ҳаракатдиҳанда барои ҳар як иштирокчии бозор ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ дар ноилшавӣ ба натиҷаҳои мусбӣ ба шумор меравад. яъне он бояд ҳавасмандии ҳарифонро ҷиҳати ба даст овардани манфиатҳои тарафайн бедор созад, чунки талаботи бозор ҷонибдори идеяҳои навтарини коркарди маҳсулот мебошад. албатта рақобатпазирӣ дар фаъолияти бозорӣ ҷонибҳоро водор месозад ки дар тавлиди маҳсулот навгониҳоро ворид созанд, ки ин ба рушди соҳа аҳамияти муҳимро ишғол менамояд. дар ин сурат талаботи бозор қонеъ гардонида шуда интихоби истеъмолгарон васеъ мегардад. Дилшод Ҳакимзода, Маҳмад Саиди Камол барои барномаи ахбор. дар шаҳри Панҷакент зиёда аз 18 000 гектар замини кишоварзӣ мавҷуд аст ки аз он 11 413 гектарашро заминҳои обӣ ташкил медиҳанд. тибқи дурнамо соли ҷорӣ дар 14 559 гектар замин кишти баҳории маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ гузаронида мешавад. гузориши Далери Бозор. ҳамасола хоҷагидорони шаҳри Панҷакент аз кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан картошкаву пиёз аз заминҳои дар ихтиёр дошта фоидаи хуб ба даст меоранд. дар ин баробар сари вақт кишт намудани заминҳои кишоварзӣ аз омилҳои асосӣ дар раванди кишту парвариш дониста мешавад. ин аст ки имрӯзҳо кишоварзони шаҳри Панҷакент кишти баҳории маҳсулоти кишоварзиро идома дода истодаанд. тибқи дурнамо соли ҷорӣ хоҷагидорон дар майдони 14 559 гектар кишти баҳорӣ мегузаронанд, ки аз он 10 187 гектар замини корами обӣ мебошад. беш аз 14 000 гектар бояд кишти баҳорӣ гузаронида шавад, ки 11 000 гектари он заминҳои обӣ мебошанд ва дар ҳоли имрӯз 6400 гектари он аллакай кишт шудааст. аз он ҷумла дар ин кишти картошка ба масоҳати беш аз 1050 гектар ва кишти зироати пиёз ва дигар сабзавотҳо беш аз 670 гектар аллакай кишт шудааст. дар ин раванд баъзе аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд, ки таҷрибаи зиёд андохта имрӯз замини дар ихтиёрашон доштаро ба таври бояду шояд истифода мебаранд, ки яке аз онҳо хоҷагии деҳқонии сарфароз мебошад. дар ихтиёри хоҷагии деҳқонии мазкур 30 гектар замин буда баҳри ба оби полизӣ таъмин намудани он
شوی عمودی کندند و این زمین با اصول پیشرفته و با طریق قطرگی آبیاری کرده می شود. کارهای فهماندهی جهتی ثمراناک استفاده بردن زمین‌ها و سری وقت گذراندن کشتی زراعت‌های سبزیجاتی و از آن جمله کارتوشکا و ثمراناک استفاده بردن زمین‌های بین قطاری باغ‌ها، یعنی توصیه‌های علمی اساساً با خوجگیداران داده ایستادیم و تطبیق دستاوردهای علم را در استحصالات با خوجگیداران یعنی به راه ماندیم و همکاری‌های دو جانبه را گذرانده ایستادیم. روند کشتی بهاری در همه جماعت‌های دهات با مرام رفته ایستاده است و هدف از سری وقت گذراندن کشت گرفتن حاصل دلخواه و همین گونه بهتر نمودن سطح زندگی خود و تامین فراوانی محصولات در بازارها میباشد. امروزها در همه خواجگی‌های جماعت دهات رودکی نو واسه شکل مالکیت شناندنی کارتوشک در اوج است و حالا ما در خواجگی دهقانی زیر احصار حضور داریم و مردم زحمت‌کشان نقشه اجرای کشتی کارتوشکشون 30 گکتار رو تشکیل می‌دهد. تا امروز آنها در 20 گکتار کارتوشک کشکاری ایستادند و دیگر زراعت‌های بهاری را نیز کشکاری ایستادند. همچنین کشاورزان مهمیت کشتی کارتوشکا را درک نمودند. نیت دارند که سال جاری طبق دورنما در 3900 گکتار کارتوشکا کشت نمایند که تا امروز زیاده از 1000 گکتار آن کشت گردیده است و کارها در این سمت نیز ادامه دارند. طبق دورنمای ساختار کشتی زراعت‌های کشاورزی در شهر پنجکل در میدان 3900 گکتار باید کشتی کارتوشکا گذرانده شود. ما با دهقانان واخوری نمودیم جهت تیزتر در مدت‌های کوتاه‌ترین به انجام رساندن کشتی زراعت‌های کشاورزی گفتگوزار نمودیم. همه روزه خوجگی‌ها کشتی زراعت‌های کشاورزی را ادامه داده ایستادند. ما گفته می‌توانیم که در مدت‌های کوتاه‌ترین باید خوجگی‌ها از عهده اجرای دورنمای ساختار کشتی زراعت‌های کشاورزی باید برآیند. ساکنان شهر پنجکن در ثمراناک استفاده بودن زمین‌های نزد حولگی نیز تجربه زیاد دارند و در دایره امکانات‌های خود و طریق توسعه متخصصان در زمین‌های نزد حولگی خود محصولات گوناگون کشاورزی کشت می‌کنند. ما امروز در قطعه زمین نزد حولگی اولشاهی قرار داریم. این کسی یکی از دهقان‌های پرتجربه و روزگار دیده همین جماعت میباشند. اون کس در قطعه زمین نزد حولگیشان هر سال کاشکی کرده و در زمین‌های کشاورزی سهمیشان نیز کاشکی کرده حاصل خوب و فراوان به دست می‌آورند. من این زمین رو از سری تیرما به کشت آماده می‌کنند. شودگار کرده تیار کردیم ما در آن پارو و دیگر نماد غذاهایی که ضرورت است برای کاشکی تامین می‌کنند. خصوصا نعمت روزیبایوف ساکن مرکز شهر از 2 سوتیق زمین نزد حولگیش همساله زیاده از 40000 نهال کوچک بروقتی پامیدار و قلمفور و دیگر محصولات را به بازار پیشنهاد می‌کند. او زمین نزد حولگی خود را با اصولی برای خودش موافق به گرمخانه تبدیل داده است که از مهنت دوستی آن درک می‌دهد. بعد از به فروش گذاشتن نیالان کوچک خود که الکی آماده گردیدند باز در این زمین محصولات دیگر کشت می‌نماید. در ناحیه شهرستان تدبیرهای سبز خرمگردانی جریان داشته. در دایره آن در تلوتپه‌ها و کنار شاهراه‌های اهمیت بین‌المللی داشته دوشنبه ایسترفشان خوجند چناق زیاده از 1 میلیون بیخ نهال‌های سایه افکن شنانیده می‌شود. گزارش مضبوط و بازوده. از سحری بر وقت نوابسته از هوای ابرناک و بارانی زیاده از 300 نفر ساکنان کسب و کار گوناگون، مسئولین کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان، آموزگاران کارمندان تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی، طبیبان و کارمندان میانه طبی بیمارخانه مرکزی، مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتری، کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری و جوانان جهت گذاشتن سهم خویش در معرکه تازگی و آبادانی، سبز و خرمگرداندن گرد و اطراف و به درخزار انبوه تبدیل دادن تل و تپه‌های بیکار خوابیده با اقدام بخش حفظ محیط زیست ناحیه شهرستان و عزم چناندن زیاده از 1 میلیون بیخ سفیدار به حشر قلمچه چنانی برآمدند. قلمچه‌های سفیدار را تا آغاز حشر نهالچنانی مسئولین کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه شهرستان از مادر سفیدارهای عنعنوی آماده و توسط تکنیک‌ها تا به قطعه نهالچنانی پرورشگاه سبز اکولوژی بخش حفظ محیط زیست دسترس نمودند. مورد ذکر خاص است که روز اول نهالچنانی نزدیک 300,000 قلمچه سفیدار با استفاده از تدبیرهای پیشرفته و رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی شنانده شد. آب و هوای ناحیه شهرستان در برابر بنیاد باغ‌های میوه‌دهنده صادراتی همچنین و پرورش نهال‌های سایه‌افکن و آرایشی خیلی مساعد است. از همین خاطر کارمندان و مسئولین بخش حفظ محیط زیست در ناحیه شهرستان برای بنیاد میدان سفیدارزار که با تازه کردن هوای محیط خیلی مساعد است حشر عمومی تشکیل نموده. پرورشگاه سبز اکولوژی ناحیه شهرستان و با اشتراک زیاده از
300 нафар кормандони ташкилоти муассисаҳои ҳудуди ноҳия ҳашр ташкил карда қаламчаи сафедорчунонӣ доир намуда истодем. азм дорем ки имрӯз мо зиёда аз 200 000 бех қаламчаи сафедор шинонем. зикри ба маврид аст ки маъракаи қаламчаи сафедорчунонӣ дар бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳристон аз фаъолияти навхустин набуда давоми 4 моҳи аввали соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ аллакай силсилаи корҳои ободонию сабзкорӣ ва ниҳолшинонию сабзгардонии нишебию фарозҳо ба иҷро расидааст. то ба имрӯз дар 4 моҳи соли 2024 аз тарафи кормандони бахш бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи шаҳристон 15 маротиба корҳои тозагии маҳал, 12 маротиба тозагии шоҳроҳ, аксии тозагии соҳил гузаронда шуда истодааст. феълан маъракаи тозакории ободонӣ ва кабудгузоркунии ниҳолшинонӣ дар муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи шаҳристон низ намунавӣ аст. ҷиҳати беҳтарсозии ҳифзи муҳити зист ҷангалпарварон то ин муддат 15 000 бех қаламчаи сафедор, 4 000 арчаи шарқӣ, 1000 адад коҷи пурқимати кабуд, 1000 бех санобари қиримӣ шинонида, ҳамзамон дар 20 метри мурабба ниҳолпарваришгоҳи муассиса тухми арчаи шарқӣ, 10 метри мурабба тухми коҷи кабуд ва 100 метри мурабба тухми сада кишт карда шуд. бар илова то имрӯз ҷангалпарварони ноҳияи шаҳристон 10 гектар ҷангалзор бунёд намуданд ки аз майдони хуҷ, ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва меваҳои гуногуни содиротӣ иборат аст. дар ин баробар 7 гектар ҷангалзор барқарор карда дар мазръаҳои холимондаи 47 460 гектар ҷангалзор боз 20 000 бехи дигар ниҳоли хуҷ шинонда шуд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар мамлакат ҳунарҳои миллӣ рушд кард. имрӯз ба ҳунарҳои дастӣ аз ҷумла кандакорӣ, наққошӣ, ҳайкалтарошӣ ва дигар эҷодиёти халқ таваҷҷӯҳи хос зоҳир шуда ҳунармандон пайваста ҳавасманд гардонида мешаванд. дар шаҳри ҳисор ба рушди ҳунарҳои мардумӣ диққати махсус зоҳир шуда ҳунармандони хушсалиқа ба ҷавонону наврасон нозукиҳои ҳунарҳои миллиро меомӯзонанд. гузориш дар ин хусус. зиёдулло холов аз зумраи он нафаронест ки бо шавқу завқи нотакрор рассомиро пеша карда ба таври худомӯзӣ ин ҳунари худро сайқал додааст. чун ҳунари рассомиаш дар қалбаш ҷӯш мезад, бо хондани асарҳо ва шинос шудан бо таърихи санъати тасвирии халқи тоҷик тавонист ҳунари худро сайқал дода ба дигарон муаррифӣ намояд. ҳамин тавр ба омӯзгорӣ майл намуд ва муддати 43 сол аст ки аз ҳунари рассомии худ ба шогирдонаш меомӯзонад. аз худ воқеъ гузорам маҳсули мӯи қаламро ва аз дилҳо барорад ҳар гуна ранҷу ғамро. чӣ медиҳад санъат? санъат ба мо оромӣ медиҳад, моро ба дунёи афсонавӣ водор мекунад, моро ба меҳнати фидокорона омода мекунад, моро ба зиндагии хурсандона роҳбалабӣ мекунад. шогирдон ниҳоят шогирдони бисёр дар ин ҷо таълим мегиранд, махсусан шогирдони ман бениҳоят тасвири хуб яъне эҷод мекунанд. хоб асарҳои онҳо дар озмунҳои шаҳрӣ низ иштирок карданд ва мо умед дорем ки дар озмунҳои минтақавӣ низ иштирок намоем. шурӯъ аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар озмуну чорабиниҳо ва намоишҳои ҳунармандон иштирок намуда асарҳои рангоранги худро пешниҳоди дигарон кардааст, то дар муаррифӣ ба ҳунари волои халқи тоҷик саҳмгузор бошад. бо роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли 2023 4 шогирдашро дар номинатсияи рассомӣ ва дизайнерӣ то даври минтақавӣ роҳбаладӣ намуд. имсол низ ҳамроҳи дастпарваронаш дар ин озмун иштирок намуда мехоҳад шогирдонаш сазовори ҷойҳои намоён гарданд. эҷоди худро бо муаллимам холов зиёдулло дар рӯи коғаз тасвир кардам ва айни ҳол дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардаам ва дар оянда мехоҳам ки муаллимам холов зиёдулло ба ман ҳамаи нозикиҳои санъати тасвириро ба ман омӯхта ба озмунҳои байналмилалӣ иштирок кунам ва сазовори ҷойҳои намоён шавам. зиёдулло холов аз ҳунари кулолгарӣ ва ҳайкалтарошӣ низ воқиф аст. синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри ҳисор бо асарҳои эҷод намуда ва офаридаҳои тахайюлии ин ҳунарманд оро дода шуданд ки тараннумкунандаи ваҳдату ягонагӣ, соҳибистиқлоливу ободии кишвар ва рӯ ба рушд ниҳодани он мебошанд. фаридуни субҳон, садриддини иброҳим, шаҳри ҳисор. ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.